sa meccanica quantistica esti una teoria probabilistica e descriri sa natura ben in mera. Oita sa natura e totu esti probabilistica. Immaginari de vonni unu visitu e intre un'iscatula. Ita c'intrarà unu visitu con sa meccanica quantistica. La paiga non seo su questione di unu visitu normali. Ti deppis immaginai unu visitu quantisticu. E intre un'iscatula con unu pagu de velenu. Su velenu esti serrau a intre un'ampudda chi tennidi una probabilidade de si segai de bottu. Duncas, su visitu tennidi una probabilidade de essi vivu e una probabilidade de essi mortu. Sa teoria si narra chi si stadu de gustu visitu quantisticu vivu o mortu si deppidi descriri con una onda de probabilidadi. Chi si narra ponnai chi esti 50% vivu e 50% mortu. Ma quando sovereri si scatula su visitu depiresi o vivu o mortu, no? Tottu in unu momentu s'unda de probabilidadi collassara in unu dei dusu status possibilis. Ai ci rinnanta. Ma accadesseri a totus particellas. A innantisi de su collassu, a innantisi de fai una misura del su logu in ue esti, in ogni particella, esti in ogni logu, ma vinzas in nisciunu logu.